Danas u Novom Sadu o još jednoj investiciji. Predstavnici američke kompanije Delphi i preduzeće Neobus, koje je u sastavu kompanije Matijević, potpisali su u gradskoj kući ugovor o zakupu proizvodne hale od 18.000 kvadrata. Dolazak američke kompanije Delphi u Novi Sad i otvaranje nove proizvodne hale ima višestruk značaj. Pre svega zbog uhlebljenja 3.000 ljudi do 2018. a do sredine sledeće godine 1.000 će ih već raditi. Potom to je poruka svetskim kompanijama da ulažu u Novi Sad i Srbiju kao stabilnu i profitabilnu zemlju. Veoma sam zadovoljan što smo izabrali Srbiju zbog toga što ona ima dobru radnu snagu i većina projekata u kojima ćemo raditi biće osmišljeni tako da se usluže vrhunski klijenti, a posebno će se polagati pažnja na kvalitet. To je veliki dan za Novosađane, za nas što dolazi, nije to, neću da podcenjujem druge zemlje, ali kada dođe američka firma, to je i sigurnost ulaganja u Novom Sadu, u Vojvodini, to nešto govori. Pregovori oko ovog poslovnog poduhvata trajali su više od godinu dana. I ovaj proizvodni pogon, odnosno sve ovo što se proizvede u Novom Sadu će biti izvoznog karaktera, što direktno naravno utiče na spoljno-trgovinski deficit Srbije. I mi ćemo imati nove proizvode made in Serbia. To je nešto što je mnogo važno i mnogo bitno i na što sam ja jako ponosan. U naredne 3 godine ta investicija će biti okončana, a proizvodit će se delovi za automobilsku industriju. Delphi je inače vodeća korporacija u snabdevanju velikih klijenata u automobilskoj oblasti širom sveta.